iro suruga onron nama tandre naraka mariawa itu agaga matandre kumelo yenre ki mesti akatai pamangenre tapi ko anu mariawa me ilawi amuden akatai galin robannya lilattu niawa jadi suruga akatai pa tu akatai pa gangkan pak guru kina bita angka telu teknikna supaya menyamam menrek suruga. Nomor sidi kurang-kurangi dosa ta. Yang kedua kurang-kurangi beban. Yang ketiga pagawi anu cede tapi mega aselekna. Amalak cede tapi mega pahalana. Kurang-kurangi dosa komelo ki manyama tama suruga. Ia komega dosa sila deki pogau amala. Teger ko pura ki mas sempaja subuh pura ki mandre subuh. Talo mas sempaja subuh pura ki mas sempajang jo kamacenne ita manang anu natyang agama. Lay bicara anu natyang ipu ngala taala. Manyama yang kalinga anu nacacay agama. Napai tate asira tate 10 maliwasan ni madakkani. Tania karena dia nato mandre to maliwasan, tania karena dia nato minut to madakka, tetapi dosai ipagau iro susai puasai. Tapi komelo ki manyama mapuasa, mapamula subuh pura ki mandi subuh, lo ki masam paja subuh tatahangi pakitata. Aja tite na cacai agamae. Aja ta bicara na cacay agamae. Aja ta kalinga anu na cacay agamae. Maka tarasa katunya menna puasa talatu buka pot tawe. Mo mareso ki manyamato papina dinge nareko lay tahamui dosae. Jadi itu susahkan nangi taulino susahkan nai taulino poluk ko dosana. Makanya kung kato malasa aja na tahu itu tarui tapi parewa lo kualita agar dosaku. Agar dosaku sehingga nacalla ka pungala taala nala dici nacalla ka pungala taala kolino daripada kopi suruga o kopi neraka. Jadi itu tahu malasai na parewe lokko alena nami gatoba maka iringi keringanganan ialeng maringan-ringan asa dilasai na bawa tu. Sini no masalah melebihi kadire. Bagaimana caranya mengurangi dosa? Banyak-banyak duduk dalam majelis maghfirah. Kegiatan majelis maghfirah maka dia nabi ta iya ko tudang ngitau na agama na curita agama neng kalinga iya tu tudana tu majelis maghfirah tudang adam pangat dosa. Jadi pede metak itu paling tudak ko agama curita pede mega dosa tak dena. Ya syukurlah dak kita tek 10 piu pajai. Tapi dek ya ko masih agung 20 menit. Insyaallah itu peliwang kapang kowe. Angka anak depa na ballega nama sekolah agama tudat-tudanna mengaji tudat-tudanna maringkalinga bicara agama pangaja aku guruna ada pengadosa ni gaya ada pengadosana ya ko dia dosane nanai dosana tomotona ya ada mau palada kiti di tomote ko kana na tama pesantren mau talada di minapita iro asele na iro gagairo ada pengadosa anak de pana ballega na tuda mak guru agama ya ada pengadosa na tomotona. Yang kedua supaya kurang-kurangi dosa waat bi sayyiatal hasanah acin rolai gau tasalatan si boy gau madecing. Ia Nabi Adam alaihissalam okoni suruga ipodang ko pungala taala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam sibako benemu onroko ko suruga wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma andre sininna anu pasadeko pungala taala pasadeko andre manangi ieu mupuje
Si di bawah tiako wala takrabah hadhi sajarah aja lalu mat dapir tu ajuhe. Pada sarang Nabi Adam bermakan jala da ieu rumah gini rubayat tiang. Maka de bini makan jala da ka apa deng. Coba bawan itu. Maka datu ni iblis iyo malolo taru ko kumu coba iro. Monro ko suruga tatta kumu coba muandri. Nakan na pangaruh na coba-coba Nabi Adam nandre nakadda yan natumpay lay mana idi orane ibana Nabi Adam mancay tigarro mak butuh kue pak magel nakadda mancari carido ya pumakun raye Siti Hawa mancay mana to itu iya Siti Hawa nalasisang idua namai mon robat terutama ya purone menakadai iman carido sini no masalah malabi yang kadere maka dia pungala tala we Adam ganna uhalalakang ci di bawah tiang mana ke rumah pogau salah itu ke suruga tanya suruga onran atau yatiang ina pogau tu ya cairi Nabi Adam suruh salah suruga jadi ukun suruga Nabi Adam yatian na pogau tu suruh salah maga pero ko pi Allah kuange ya tiangi tapagaw toy namelo kita masuruga de gaon rongo kurokero lagi lelung makanya Nabi Adam aga na pagaw Nabi Adam lihat demporangi tapokolino aga na pagaw na cinrolay go tasalana si di misalana na cinrolay go madecing aga na pagaw sujud istighfar millau toba ku pungala taala etana suju mancai salo matana malera-lera matana mancai salo 40 sona 40 nina suju napa makada pungala taala Jibril lo kumuakai ulunna atakue podai makadu tariwan toba nape barani co ngamen langi sidi dosa na pagau Nabi Adam 40 sona 40 nina suju nape tarima siaga ni dosa pagau pak bu siaga ni dosa ata kira-kira ya ko si di dosa na 40 sona suju de na lepa na kama lino nala de cing ang karamalang ramalangi onri mapuasa maka de nabita man soma ramadana imana wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi tau mapuasa ilan naulan ramalang karena iman dan ihtisab ya dampang dosa nama pura laloy beneng ketabarana dosa mataru 10 si diulang tapi sisa na tama ramalang napa jay sisa ngiki buat dosa napagaw amal amadicing napagaw puasa pakanjaki puasa na di napagaw dosa yero yasa gufira lahu mata ya dampang amay dosa nama pura laloy yang punya dosa tak perlu sujud 40 hari 40 malam tapi cukup pakasingi puasata insya Allah nak dampang pengalata dosata iya komakuran ni dosa ya dampang dosa yang menyaman itu pogo amala komega amala iya tu banyak ipaket mendek suruga yang kedua supaya menyamak mendek suruga kurangi beban apa itu beban almalun wal banun waramparang sibawa wija-wija keluarga itu beban ia ko angka waramparat taganna si pasaka kana deta pasu isakana itulah beban ia sangi maka tanah matu aleta lagi melo menrek bulu na toma de toma bawa na toma sila da menrek apalagi ko mangisani na itu tau de na pasu isakana pada hakikina makanya nesangi agagan nasi lada minre matu makanya keluarkan zakat iya dia penagan nasi pasakakang asidakangi akiringan itama suruga itu agagai ko ipalau ko napuriu pungala taala hakikina itu gagai akiringan itama suruga man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah ninggi tau mabuar ngi masigi pengalatala kolino ibangun ngatoy bula ulawa ngoko suruga masumba kita masigi ikiring kita masuruga ipasu isak maka hakikina ikiring kita masuruga
mancaji pappe pacito pioko waram parata maka de guru ta ko kato malli bale nadiga ganalagga nanri nakadda imatu iya pa na makanja ko bale yalli ilagay sa na ilagay bukunna napayanre aman nito tapi ko kato malli bale nanri si basasi nanri si bukui insyaallah nakadda makoto itu ko kata waram paran de na pasu sakna padelo na kumanri bale nanri si babukui sini no masalah malabi yang kadere engka kisah nyata mapamula bicu hobi na makampi tedong na palihara tedong na latu maraja latu remaja latu mak bene pure mak bene mak bijai tedonge sampai-sampai sininna aga ganali oko bolana tedong manang bola na bangung tedong na balu motor nali tedong na balu na pasikole anak na tedong masuk bini na kada iya nyarang betul na iya baru nyarang iba alut nih let tedong ani let ni bini yang te ya sisa tedong manang sampai-sampai nadapi 40 tedong na seharusnya na pasu isaket na siddi tapi karena masih ke ide nami pasu isaket na gangkan na malasa tedon na siddi malasa tedon na siddi ya seharusnya na pasu isakka na madisingi coba tapi karena lai coba ku pungalatala ilau isakka na dinay pasui nalasay pungalatala siddi tedon na iya naro tedon na nakadudu sampai bate nakadudu tedon na amu alina malasa to sila nakadudu narang alina mati nasalay tedon na 40 siraseha si di malasa si sana mati maka de binina iya ruwita tedon na madokwe na pujilada roh patulino nakadudu nakadiatu napi mugerekang sini no masalah melebi yang kadere si sana mati ituntu agam goreng tedon nakadeji kalau goreng kamu itu salai sini no masalah melebi yang kadere ini kisah nyata pak dia minum di podaki onroana kada kuiro lo kima tu sapa ina cai popuri mundri si sana lanjut malakai benena na tuji bene lakai na balumana ngirto na lang nyoto na lurang benena maka benena we lakai ku mani nomor 2 pangoto-ngoto ka padahal reso nama tu iro lakai na yolo de minang ka di pangoto-ngoto pak tulitedo minampi sini no masalah lebih ka jadi magagami ka tedo pasu isakka na aja nama kor pada hero sengaja kita angkat ini supaya mencaji ibrah mencaji contoh lokoi di de maka de tedo mi bawang contoh miro tedong ngiro mau bembe nalato sini no masalah lebih yang kadere jadi kurangi beban dengan cara keluarkan zakat kemudian beban itu adalah wal banun wija-wija termasuk wija-wija angka tau matu melo mendre suruga tapi karena wija-wijanna dena teratur agamana dena makanja agamana gangkanna ya dokeki ko anakna apa anak de gama sempajang manitu pato de to gama sempajang haruani mak doke makanya kurangi beban agene kurangi manitu iro wija-wija mapamula bicu patujuk ko agama iro yasang kurangi beban apa mogo mega wija-wija tapi angkamu magama mas sempaja dan ancaji beban itu justru adalah yolong kita masuruga kadang ditani gini pancaji anak napa kepala koraci di 10 ahli keluargana napalele polis neraka dapat tami suruga 10 tahun napalele tama suruga jadi magaga 30 anak aku mak kepala menemui tapi amo talu mikolo pero manang wir susah beban sini no masalah lebih yang kade kurangi beban akhiringi ngi lo suruga supaya menyamangi kemudian yang ketiga supaya menyamangi mendrek suruga sapa iro jaga iro amala cek demi tapi mega apalanna asam pajaki abiri jama ki kuma sampajaki mega apalanna
Itu kita jaga iro komiki manyamat tamu suruga panu masam pajal 5 waktu ki abir jamak ki as-salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Sampajak bir jamak 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Maka di sahabat siaga sesid derajat bendeng kawaramparan ipasi topo-topo mapamula tanai letu langi itulah 1 derajat. Ke-20 pitu tapairo tawana pak bir jamak sisan. Yang kelima berjamak, kelima tapair. Sini no masalah melebihkan. Yang kedua, pogau ki amala nasabari idi nama dece tahu pasusakka kan idi nama rio tahu tanai magre perasaan no tarima ka sakka onaro. Amode na milodong dalam hatinya tanah puru mana mendre dale na yin. Toma pasu sakka. Nah secara global, secara umum niro. Tanah puru mana masempu dale na hati nuraninya berbicara mau dinapaui mau dinilodong. Kemudian apa buka ki apa buka mika tutup palana nigi to pabuka si di papuasa lolongan ni apalah pada apalana tahu napa buka tapi aja tak kalanya agama akadagasi ki mapabuka na pale amo dewa sempai dewa puasa. Iya kau magala ki puasa na deta puasa tapi karena miki pabuka misalnya amo dewa puasa magala ki puasa tapi deta puasa karena miki sele si pabuka pada muinasang iya ro yasa sapa jarung nalanya wasewe iya kau pabuka ki na deta puasa sama halnya menciptakan angka 0. Amumi katau tapa puasa 0 0 0 0. Tapi kuma puasa toki tama pabuka ada angka 1 di depannya. 1 puasa ki 1. Pabuka ki 0. Mi katau pabuka 0 0 0 0. Maka ada nilainya. Tapi kalau dia puasa tama pabuka 0 0 amo talu kilo 0. Digaga nilainya. Kalau dia angka 1 yolona. Sini na masalah melebih engkadere. Jadi makadena bita pada apalan atau ipabuka Iya ria sangi pada tania tu. Kapolope pada polopeku. Tania polopeku pada mi. Sini no masalah melebih engkadere. Makanya puasa ki napa ki mapa buka insyaallah maka iya na tu na masun. Pada yelengi pahala puasa. Dito na kurangnya apalan itu bukairo. Buka. Aja tu si tak kada nalagamanya palaku dena le apalata tete apalata. Cuma gara-gara ini nata tambah siap palan itu mapa bukairo apa cuma dia talau dia tambah palana. Nah jadi lai tulung itu tuh mapa bukai ko tolo buka ko mapa bukai lai tulungi. Nasabari nata tambah palana. Ang kasih makutana magatosi pagka dia tuh puasa tolo buka. Magatosi ka kor. Di na marigaga. Di marigaga. Idi to mapabukai na dena puasa telo buka dena marigaga angka mapandre to maliwasang yudanyo ko suruga cuma idi telo buka deta puasa kinranga kitu wajah imatu puasa itawe wajah puasa apa kana mapabukai na deta puasa telo buka wajah imatu puasa ini kau puasa mungkin na telo buka deto ni wajah tu de ni kurangnya palata tapi ko deta puasa telo buka wajah Nah karakega ni kode gayo wajarangi. Denang kata puasa. Ya kode yang kata puasa. Nami marepa kilo buka deta puasa. Iya natunasang fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma alai. Ya kumelo ki makamajain rana dega ya kamajarang dosa ana si alai sopui. Makanya kode ta puasa talo buka podangi puna boleh. Itu puasa. Bici mui supaya halal lah ya rogaga ya dena to si tuntu dena marigaga papa bukai papan rewe lolong atu apalang apa magai na pandre ki maliwasa kita mandre tema pandre to maliwasa ki kamu ini detona tasele apa magai tadi lo memang halalana de tua puasa lo mak mandre ya silakan sini no masalah melebih kadere kemudian agapi sidi malam Lailatul Qadar di saat-saat mako koe na tumelo turun nule wenni kapang
Wanina turu Lailatul Qadar. Makanya seharusnya itu pede capu ira malang, pede madodong ira malangi, pede samanga ki makasiwiang. Itu siwi tamako koe pede capu ira malang, pede madodo tu tahu kada ka magiro nak kada angkana lari ko burasa sesa. Sini no masalah lebih yang kada. Malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Tak kajenna nabita. Nabi Ayub siba Nabi Zakaria maka siwieng arua pulau na taung denang kena pogau dosa. Iya lagi dia udah api apalagi umak kuro. Iya naron ya leng oko pungala taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lai hiburi nabi tajan tak kajan nak leng lai paturungi korangi pada malam Lailatul Qadri misammo Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malamnya lebih mulia daripada 1000 bulan. Pura reke-reke ngirusat sabwe bulan ternyata 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi kosiwani na tuji malam Lailatul Qadar aja tu pogok dosa irwan nero berarti sama hanya beribadah di tu pogok dosa 83 tahun 4 bulan. Si wani mita na cau ni Nabi Zakaria si Nabi Ayub. Si wani mini cau. Makanya jagai malam Lailatul Qadar. Piku ya sengi jagai aja ni jagai bawang. Mapamula bicu kayak podang aku amboku jagai nak malam Lailatul Qadar. Piku carana angkat tumatu nasang manu moni poli langi. Tuli cenga ni dia aja gagal lah tu mako kede pa gagal. Biasa mua runtu manu moni pa cekim mina moni. Ya ko cenga de aja gagal lah tu mako de gagal. Iro biasa ngijagai malam Lailatul Qadar. De makka de jagai to ngagi turunna de. Tapi topogau amala. Aja topogau dosa. Istiqamah ki itu mananungan iro malaero misalnya 10 hari terakhir mapamula 10 hari terakhir dia itu pokok dosa pokok ki amal mananungan sampai selesai maka pasti ada satu malam kena malam Lailatul Qadri maka dia sengi jaga yuk jaga bawah mina dia itu pokok amal deh pada mui sini no masalah lebih yang kader maka iya na melo ipagawe pokok i cek de amala cek de tapi mega palana yang terakhir amala cek de tapi mega palana ikhlas ki kon kata jama apa maka dia nabita amo amala sebiji zarrah dengan ikhlas dibalas sebesar gunung Uhud berupa emas. Sebaliknya beramal sebesar gunung tidak ikhlas tidak dinilai oleh Allah. Amo si kanu kulotong amala atau ku ikhlas muki pada bulu Uhud ulawar rajanna pawalana. Tapi amu pada bulu rajana malah tadi tak ikhlas tidak dinilai oleh Allah. Makanya ikhlas ki. Angkana santri bawangi Pak Kiai dolami talusio maka di Pak Kiai na pulang binina agi waringi anak guru tai na lingi dolami maka di binina ali baniro anak bembe ro ya lingi anak bembe lisu si runtu si bana kinro pole ka bawangi dolami guru ta na linga anak bembe. Wih bas sapa guru tadi laba namu si bano naro lo to mali bembe lopo na bawangi guru na maka di Pak Kiai weh angka pama basai bembe lopo na leki agato si wadia la kengi maka de bena dia pun agama lopo itu nakada maga ku bana to na dolamewe talusio mo to ale bani sisio manca yele dolame sisio yeno na wicasi wanoko dolame wasangi saping dolame manoko naliwang ibola na dinasat dingi satu mana sibana kendro to si ko bawa pole bica dolame na kada pole ka bawang ipaki bembe lopo na iya ba dolame na lenga anu muto na lenga alamat to ni dia capu sisa ni aga maknanya dolame na beri santri pertama dengan ikhlas dibalas oleh Allah melalui Pak Kiai bembe bicu na beri Pak Kiai ikhlas karena Allah langsung dibalas oleh Allah melalui santri yang kedua kambing besar. Bembe lopo nak bereng santri yang kedua dia nak ikhlas daulami battawana. Sini no masalah lebih enggak. Jadi sekali kesimpulan me kita masuruga talu carana kurangi dosa ta kurangi beban pasu isak ta akhirnya agak tetap masuruga
Yang ketiga, jagairo amalak cekde namiga apalanna abiri jamaki jagai malam Lailatul Qadri, kemudian insya ringan-ringangi aleta watue angka kendaraan untuk yakiring ke surga, termasuk ya kurang malang itu pasu seke malicu-licung apalan sampai dilipat gandakan 70 kali lipat. Apalagi ko na 7 malam Lailatul Qadri itu pasu seke ipal lepi-lepi itu sini no masalah lebih. Karena itu memagi-magi na terima pung Allah Ta'ala na weringi hidayah. Nah, supaya angka wad dia kamalakang wad tiap peletukang lo sila surat tadi pada api mangkalingai. Sakit demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.